bese imthathe sibuye naye azobanikela mara yena nje asifuna ukuyisa amandla sifuna athumele imali mina ngithi amandla wona sina akamfonela umama Zondela transfer imali sisekhona so that sukela abantu bazi ukuthi imali zabo namhlanje yeah plus i-personal amount wathi imali ayikhona ukuthi transfereke from personal account iye ngale main account ukuthi transfer noma kube sikhona mhlawumbe simfundisi bese amtshela ukuthi komthinde mama mama shukuthi wena manje wakubona so yakimana yako la man bacho waziwangi ukuthi uphuthe boko maphutha ukuphi mama ngingamthola ngobani ngafonela ubani ngingamthola ngoba nginesifiso sokukhuluma naye bese yena ukuphi usebenza ejardini or usebenza kuphi shute agri anamuntu angangikhonekta naye usejardini ngiphi inamba yakamama labantwana ma 066 066 588 4756 066 588 4756 angithi thank you ma ngilayele identical force ma basho ngude tumntwana ngithi so nabenza umama wakhe ngisaya kuye thank you ma abayazi ngokuthi ngibona mthunzi ingamthuma 066 588 Desmolo angahlala ejardini nabantwana angatholakali umfazi onakitha kabacheke abantwana ha ari amalabdlali ngathi lo mhlaba umuntu kade abantwana angatholakali until ngo5 ngakutshela usile abantwana la meeting angizange ngathi sho lengifunela ufuna bantwana umama lo uyazi ngicatshile yamazi awukwazi nje makaTebuko yeke angikwazi la asebenza khona uTebuko useJoburg emsebenzini la asebenza khona ngikwazi abathini kwabaminele wesimama uthi ushadwana ngazi mara yena ngikwazi nje ukuya mama lo ngingena ngapha asala next angithanga ngazi ngithemina la asebenza khona angikwazi imali kababakhe badliwa nemali kamamakhe nakusho ukuthini maruthini unebenza uthini kumuntu no it's fine simthole ku ngubani ngunene kosesebe manamba kasile oba izosiphushela ukuthi sizoba fona kumele sikhuphuke se-Albert sofuna ngifuna neba sifuna ukuthi imali transfer ngisho ayisayifuna namhlanje ngiyifuna namhlanje kuthi njani akamfonele kunenye inamba yazi kumakaTebuko ebhalwe angazi bani kubani ngiyamthola kuye impe ifoni kampendula ngisanayo mina
Angifona inamba yomthola kiyo. Msathi vile njalo. Kesibene fridge ngegash. Nazo kudlala ngomama. Ngibona ifridge nganga ngimjameni uthatha ifridge. Jame njani? Khuluma nawe nje umntwana mama namaphampazi. Angithi ngisizile ukuthi sizokumediate indaba le. Angitsho njengoba Funa senze into kahle. So asingenzeni into kanti. Yabona. So utinani unganakhe lona. Ulena ile Albertine. Yena unganakhe khona. Akusinganaki. Uyisebenzi. Umchashile. Lo umfonela wini. Nguye uchashile, uchashile. Ona kuyisebenzi. Udemo uyisebenzi and then usesilo uyasebenza, usebenza eCapitec yali. Yakuphi? Khona ngiyabona khona lapho Sinamthola ngifuna seCapitec. iFabathoni. Albertine. Oh, sinamthola. Engikwazi ukuthi bathi usebenza eCapitec. National Capitec izosithumela via Barberton. From Barberton isifuna next. Nethi sibonga esekabhekisena No, angitsho njengoba mama Sila. Sibongo sakhe sila. Asenze lula. Umama nongabe nangu7 mama uzospeedela uma sithi ama number because nangene namhlanje sifuna ukuthi ayitransfer manje. Alright. Because nangenze njalo uyosiphushela ukuthi senze intando yakho. Yabona. Ngoba vele sokuvukela khona sifuna ukuthi before sifika ekutheni uthumele imali. Yakabhuti asingene. So amanamba nizowashiya baba. Identical force. Yeah, because yakwenza ukuthi abuye ngithasithine. Yeah. Ukuthi njengoba sibanikeza ithuba tot sibanikeza only 7 hours ukuthi bayenze isiqiniseko sokuthi batransfera i-54,000 back to i-social club. So njengoba nibona ama-members akhona akwatile ngobuningi bayathi ukuthi nangaba kwenzeke something ngamane seliste ngempilo zethu ukuthi sigcine sithola imali besiziberekele enzima sizifakele ukuthi sikhona ukuzuza nakuphela unyaka. Nakuyabonakala ukuthi Identical force. kube budisi ukubona ukuthi bazuze mara ke asithembeni ukuthi uma uzakwenza ngconywana ngoba mntwana wakhe sikhe sikhambeni ke banikeza ithuba singathomi njengoba sele bakwatile ngiyazi ukuthi bafuthumele bafuna imali zabo so ngizokuzama ukuthi ngikhulume nangibakaphela ukuthi akhe sibanikeze only 7 hours nangenzeke lokho iyasiphusha ukuthi sikhambe sikhona liyabereka khona then nangabe liyakatholakali kuzokuthatha amanye amagadango ngoba imali leyo akusingiyakhe ngiyaphi sethokoza Sumani yami. Ayinakapheli. Olise khulumela ngaphandle. Jerry, wathatha la phezulu kunjani lapho? Ngibhethele phezulu. My brother, yaman na Be very. Okay, so far singenile ngaphakathi ngiyafuna ukubona ukuthi uma kuyabonakala ukuthi khona kwaziko ngemali zenu akusinda ukuthi kuyajika kulona so athengizwe ngibawa ithuba lenu ukuthi asibanikezeni only 7 hours if ayikwenza lapho sizokwenza ukuthi sipheze Albertine simthole then ke into engithuse khulu phezulu koluma khulunywe indaba yokuthi ubhuti ka mama ngapha uthi batsho batshela ukuthi uzoyitransfera so I'm definitely sure ukuthi imali seyidliwe lapho so angiboni ukuthi cause khona into abayibiza ngemali social club exist lapho ngoba nakathi uthi uzoyibhadala kena hlangana ubhuti akhe wantemisa ukuthi uzobhadala imali azange sihlangane naye ubiza isonto akekho emsebenzini ushiyelena siya calculator njengoba sisho sithi wasibeka imini yonke lapha wasparaka siloko sithi siya calculator lapha siya calculator nasicalculator usonto uthi no sengilambile sukele kuseni ngila so sengiyokudla nje uyasuka usonto uzokudla usonto nakazokudla usonto currently sekabiziwe usonto ngapha usonto uthi no
ngingaba mlando nake ngakhe ngaphendula or ngakhuluma ithi khe ngifonele abantu laba musina babala iduze nakasifonelako siyakhuphuka siyeza masinyana uthi ubhutakhe nasifika uthina nje usonto uxoxa usitshela ngomuntu nje usitshela ngomuntu ongasekho naye yeah disappear kwayena akekho yena naye kwayena ubhutakhe loyo sekasitshela ukuthi ubhuta umalume kade buho uthi uTebugo imali uyidlile asisithathi leso story why beyangasibizi ngoba sihlala la asitshela so azange asitshela ngisho thina so thina siyithatha indaba yakhe vele futhi azange khe simnikele imali ethu angeke simfune imali ngoba azange simnikele sifuna imali ethu makaTebugo imali ethu besishiya kwakhe bekayazi imali ethu besithi nasayifuna la kwakhe asiqale kabuhlungu mara kungeyethu so namhlanje sesiyayifuna yona le yethu yeah sifuna imali ethu kumakaTebugo nomntwana wakhe nangasinjalo sazibhadala la ngengini nomuzi lo sawuthengisa senzwile bakwethu thina nje sesiba kuphela ukuthi basitekeze 7 hours and then after 7 hours khaneke kuzokuthatha kamanye amanyathelo ngoba abantu bajwayele ukwenza into ezimbi bathembele ukuthi bazokuvika ngomthetho ukuthi bazakhipha ngama 50 rand ayikazokubereka njalo siyathokoza nathi sisiyakhamba